wa 10%. No ugithie kuri andu marimite miti magakuria miti yo yagiraga 90%. Koguo ni ugukora andu mangimenya bata wa miti na mathomithio bata wa miti ri ni kuraga na ni yagiraga na miti bururi wa Kenya ri uguo raigua 10 billion within 10 years ri ni raithi muno. To riu ithuĩ thitha wa miaka 5 ri nituhotete kuhanda miti hectare 375 for 5 years. Iyo ni miti ngiri 500 na ni gas station kanini muno. Iyo ngithie station thiini wa Nyeri County twina station 13. Station ino ni Kaurura Forest Station, ino ni Gathiuru Forest Station, ino ni Shehe Forest Station, ino ni Kiadogoro, twina station 13. Koguo ungirora county ya Nyeri ikire no ihote kuhanda miti makiria ma milioni 10 thiini wa miaka 5 yungikirora bururi mugima. Koguo ni makuhota kuhanda miti yo na kwina kuo kundu gwa kuhanda miti yo gwikuona ni kuingi muno. Bata ni andu mamenye na mathomithio bata wa uhandi wa miti. Kariuki, thank you. Ni watwira bata wa kubanda miti no ria mukorogo mugika. Tatwire atirinde na tondu ni watwira mubandite mwina eka ta 10,000 muri andu igana thiini wa gikundi kiu kianyu na ni undu uriku uyu ukorogo kimutindika o bindi ati ona kwina mbura kana gutari inyue bata wanyu no mukoro mukibanda miti ni undu uriku uyu ukorogo kimusukuma mwita gikundi na mukoro na wendo ucio ubandi wa miti ucio kiria gitumaga muno ando aria twina thiini wa association yakwa mekirire kuhanda miti muno ri. 1 ni mararima irio ni metikiritio ni Kenya Forest Service gukorwo makirima waru, gukorwo makirima mboga, gukorwo makirima karati. Koguo mundu ucio ni aramenya atiriri aga gukuria mutiri ona irio icio ndari matondu ni agutunywo mugunda uriku. Koguo ni agukorwo na bata munene muno wa kurimira muti uria tondu muti ucio niguo gutuma arime irio ciake kwa ihinda ria miaka 3. Koguo ni arona irio hau naguo muti ugateithika ni bataraitha yo arahuthira ugakura. Koguo thiini wa association yakwa tukiambiriria ri kana ni ngiingira giti-ini ri yari na andu 1,500. Andu 1,500 maumite icagi inya. Icagi icio inya ni iria irigainie na mutito ucio. Tondu ti andu othe makorogo mari member, ti andu othe makoro mari member, no thiini wao ni kuri aria makona interest ya kurima mutito. Thiini wa association iyo yakwa ri ni kuri acio marimaga na ni kuri aria marithagia matarimaga na ni kuri aria marithagia njuki na matirimaga. Bata uria munene muno watumire andu acio makoro mari ingiri ni tondu moka kurima waru ciao ri ni marahandira the KFS miti na miti yo makamimenyerera ikaya gukura tondu ni kuri na andu aria mararora. Idio mararuta wira ucio na idio mararimira miti yo ri ni gukoragwo na maundu mangi maingi muno mekikaga kuo tondu miti ira nayo yakinya ha guceo ni mathiaga magacea bito makaheo buto icio magathi kuirigira magathi gwakira ng'ombe magathi gwakira mburi. Koguo ni mari na benefit monaga idio mararima miti. Idiria ban kana moratorium yatangathirwo 2018 ri kuria kwari kwahandagwo miti kana kwari gukinyu gwa kweherio miti kwa andu miti ri kutiathire na mbere. Koguo andu acio ni maikurukire muno. Namba ya andu aria mari thiini wa association ri magithi makunderete. Riu umuthi uyu ni andu 300 kuma ri 1,500 tondu no aiki matigarite haria ha kurima no aiki mararima na indiria kavere kwari na shamba system ri handu maikaraga githaka handu mahetwo magaka icagi kuria mititu mundu wothe wanakorwo arigaine na mutitu ni oi o gicagi kana o station ni hari na gicagi giake tondu ari uria muthungu na mutaratara uria muthungu abangite wa guthondeka plantations kana wa guthondeka mititu. Indiria andu maumirire ri kana indiria shamba system yathirire ri nirio kwagire no nyiu wa miti na nirio wandia miti yanyire na nirio riu umuthi tukona thina wa gutema wa miti. Gutiri kwagia na mubango mwega nigetha ka gap kara kageire indio miti yatemirwe te kuhandwo gachoke tondu indio wonire miti yatemwo gutemwo na ndirahandwo ri ka gap kau ginyo muthi ugatiri gakinyanira na nikio wathie station imwe ri bado itiri na miti ya kuigana kuri ona kundu kwina cieni na gutiagire ukona cieni kwagire ukona miti no gutina miti thegio wadia na ngwenda kuongerera njugi atiriri miti ino tuhandaga ri turi association ri ni tuhandaga miti indigenous. Tariu station ira ni ndiri ni tuhandite miti indigenous kundu kuna kundu gutuire kuhanditwo miti muno
na kwa na huthira mbeca nyingi muno kwa handitwo miti ni Wangari wa Maathai na gikundi giake kia Green Belt ni kwa handitwo miti ni thirikari ya Mwai Kibaki na kazi kwa vijana ni kwa handitwo miti ni NGO na yetagwo Nisha na ni kwa handitwo miti ni Laikipia Wildlife Forum na miti yo ndiumire yagirite no muthio ni kuhanditwo miti ni Green Zone na tondu ti kurime na gutire magori miti yo ndiagiraga kogo nikyo nyonaga ari bata munene muno wa uhandi wa miti na witikiria andu makihanda miti ri makarima irio tondu ciothe ni itwaranaga uria uiguire madam anauga ya nego ni ngatho muno na tabarira yake muri no irathie na mbere na no tuguthie na mbere na kwariria maundu megi ubandi wa miti na maria maturigiceirie ibinda-ini rire tukwamba kubumuka o banini no ni tugucoka tugicokereria no mwire tugacokereria ani ni ukututariria atiriri ni watwira makorobia maria winamo na no gukorwo ringi thutha wa tabarira ino ni tukuthie kona kana ni tugukirwo mundu kamwe koguo ni ugututariria atiriri wona twacokereria miti no iria turabanda na tondu ni turero tubande miti na thaici ona gutire njui mai murimi ongienda kubanda miti na bake batire na mai mamukubiriirio na banini gutire njui thaici njui ni ibwite ni undu wa riua na maundu maria marakithie na mbere megie ng'aragu ni ugututariria atiriri murimi wena wendi wa kurima miti regiona ya matunda ri na ndari bakube na mai ekuruta mai ku kana ni njira ire kuingi cia kwetha gutigirira ati nie ndina wendi wa kubanda miti no nie mai na ni apana tutironana na mai na twacokereria nae kahuha ni ugututariria atiriri maundu megie miti na miti ino ya kimerera na kuringana ona no thuthuria miti ino no icoke kathondeka dawa nio ataramu mathiaga angikorwo ni makoni mathangu miri magoka makathondeka dawa maundu maya tukuthie na mbere atia niguo gutigirira ati ni turagia na uthondekio na wa dawa citu iria ciumite guku bururi-ini kumana na miti iria turabanda ni tugukorwo tugicokereria ibinda ritari kunene mwiriri wa Inooro TV na tabarira ya Kimuri no irathie na mbere na gutumana ndumiriri yaku thiini wa mitambo itu yo kinyaniria Facebook thiini wa Twitter na ona thiini wa YouTube tiga ndumiriri yaku bau na ni tugukorwo tukithoma ciuria ciaku ona kana maundu maria ugukorwo ukienda kumenya megie ubandi wa miti na kuramata maria maturigiceirie twambe tuikirie o banini ni turacokereria kabinda gate kunene ni ndarora horu yothe no riu ni ndirona tera twarana na kirathi gitu kwaria ma ni ndina miendona hanini Tadera ewe ukuhatana tena tata Karina na Karani weika Karani na Karina niki mareka horo-ini ya kumkum taborugame niki gatuma ujite haha thina waku ni uriku Sari Arora niki kiratuma wende guthukia gikeno gitu uratuthumbura niki The Great Oasis Nanyuki mugunda uyu muraugurire nayo na turacokeria mwathani ngatho tondu riu title ni ciumite ni tuthondekete mabara maya mothe tugekira maramu tugekira marking fence nigetha nawe ukigire kindu mucii wa Nanyuki. Golden Dreams Land and Properties Limited tuina ngatho tugikungwira miaka iri nikio turakunegereria mburi waigithia na ithu project-ini citu nicio Malindi Precious Gardens area daika 25 kuma Malindi Town hakuhi na iganda cia Shubeta Cancelled na Malindi Sold na thogora ni ciringi 120 ukabuku na ciringi 35 ukegera mweke wa guthie site visit na ndege kana Matu Shani Gardens daika 15 kuma Matu Town na mita 200 barabara-ini ya Ekalakala Ekatini Road bei ni ciringi 200 maikomi cash kana ciringi 230 tukariha installment na mwena title deed kuna broti ni omthenya wa Wednesday na Saturday tuhurire thimu kwetu kira 0718004455 Golden Dreams Land and Properties Limited, your home, your comfort. Onyaje
Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download